Fuq wieħed mill-promontorji li nsibu jħares fuq il-Port il-Kbir, insibu dak il-bini msejjaħ l-Isptar ta' Bighi. Sa ftit ta' żmien ilu dan il-bini kien jintuża bħala sptar navali tal-qawwa Brittannika f'pajjiżna. Illum il-ġurnata qed jaqdi dmirijiet oħrajn. Dan il-bini hija fil-bidu tiegħu fi żmien il-Kavallieri. Kien il-kavallier Giovanni Bighi li kien il-prijur ta' Capua li xtara din l-art hawnhekk biex fuqha bena dan il-palazz bħala post fejn jista' jgħixu. Hawnhekk nistgħu naraw palazz sabiħ ferm li jinbena fuq din il-promontorju u miegħu il-kavallier kien għamel bosta ġonna sbieħ fejn seta' joqgħod ftit għal kwiet igawdi l-veduta sabiħa tal-Port il-Kbir, propjament tad-daħla tal-Port il-Kbir u tal-Belt Valletta li tinsab fuq in-naħa l-oħra tal-port. Il-Kavallier Bighi kien in-neputi tal-Inkwiżitur Fabio Chigi. Dan l-Inkwiżitur meta spiċċa minn Malta kien leħaq papa bl-isem Alessandru VII. Il-Kavallier Bighi kien qabbat il-Lorenzo Gafà biex jibnilu dan il-palazz sabiħ fuq dan il-promontorju. Lorenzo Gafà kien responsabbli wkoll għall-bini tal-Knisja tas-Salvatur. Din il-Knisja kienet diġà teżisti qabel l-assedju l-kbir, però meta mbagħad il-Kavallier Bighi dal-inħawi għamilhom ġonna tal-palazz tiegħu reġa' bniha mill-ġdid mill-istess arkitett. Fl-1650 kienet lesta mill-bini u sena wara ġiet imbierka. Apparti il-ġonna li l-palazz kellu fuq in-naħa ta' quddiem, dan il-palazz kellu wkoll ġnien sabiħ u veduta mill-isbaħ kif għattilkom fuq il-Port il-Kbir. Hawnhekk ninsabu bejn iż-żewġ promontorji u dak tar-Rikasli u dak ta' Sant'Angelo fuq in-naħa l-oħra, u Bighi jinsab eżattament fin-nofs. Dan il-palazz il-Kavallier Bighi ma kellux igawdih fit-tul għas sempliċi raġuni li fl-1676, jiġifieri ftit żmien wara li lesta l-bini tal-palazzu tal-Knisja tas-Salvatur, il-Kavallier marad bil-marda qerrieda tal-pesta. L-imxija tal-pesta kienet qed taħkem il-Malta f'dak iż-żmien u kienet qed tħalli ħafna vittmi. Il-Kavallier Bighi kien wieħed minnhom. Huwa miet dik is-sena stess u ġie midfun propju fil-Knisja tas-Salvatur. Minn dak iż-żmien law il-palazz intelaq u ġie abbandunat. Donnu il-fatt li l-Kavallier Bighi miet f'dan il-post, in-nies bdiet tistkerraħ dan il-palazz. U għalhekk fi żmien il-ħakma tal-Kavallieri għajla naraw li dan il-palazz intuża l xi ħaġa. Meta l-Kavallieri tkeċċew minn Malta mill-Franċiżi u l-Maltin qamu kontrihom u għamlu l-imblokk tal-Franċiżi, il-Maltin tal-inħawi ta' Ħażabbar u Żejtun kienu attakkaw dan il-palazz u minnu serqu dak kollu li setgħu jieħdu biex iqabdu n-nar bih. Inqalawlu l-aperturi u inqala dak kollu li kien fih. Għalhekk il-palazz telaq fi stat ta' abbandun totali. Meta mbagħad Malta ddiet f'idejn l-Ingliżi, dan l-isptar kien intuża fi żmien il-pesta tal-1813 biex fih inġibu xi nies li kienu morda din il-marda qerrieda. L-idea li dan il-bini jinbidel fi sptar inoġbot mill-Gvern Ingliż, tantu hekk li anke r-Re tal-Ingilterra kien tal-parir tiegħu biex dan il-proġett isir. Però dan kollu ser narawh meta nerġgħu niġu nżuru l-Isptar ta' Bighi jew aħjar iċ-ċentru tar-restawr ta' Bighi fi programm ieħor li għandna ppjanata likom. Illum ser nillimitaw ruħna billi nżuru wieħed mill-laboratorji li nsibu f'dan il-bini. Hawnhekk illum il-ġurnata tintuża bħala ċentru tar-restawr
u aħna ser immorru nagħtu daqqatajn il-laboratorju fejn isir ir-restawr tal-pittura u nitkellmu fuq pittura partikolari li bħalissa qiegħda tiġi restawrata f'dan il-post. Dan il-laboratorju nagħmlu restawr ta' pittura sija fuq il-kanvas, sija fuq linjan u anke mal-ħajt. Sintendi meta jkun mal-ħajt ikonna morru aħna fil-post biex nirranġaw il-pittura. Il-iżjed li nagħmlu huwa xogħlijiet fil-mużewijiet tagħna ta' Heritage Malta, però nagħmlu anki xogħol ġieli privat. Ġifieri meta ngħidu privat jista' jkun tal-privat tal-individwu anke tal-knejjes. U f'dal-każ għandna wkoll pittura li hija daqsxejn partikolari għax kienet ta' Victor Passmore, l-aħħar biċċa xogħol li għamel Victor Passmore qabel ma miet fl-1998. The painting was a big challenge because of its sensitivity. First of all, the different paint layers are very sensitive with different type of solvents. So we had to adapt our treatment because we use a lot of solvents in restoration. And the second problem was due to the sensitivity and the weakness of the cotton, which is very sensitive with the fluctuation of humidity. So I have to say that all the treatments and all the decisions have been done after carrying out some researches and some tests to find a good way to restore. And we took our decision after a lot of discussion between all the painting restorer here and sometimes the textile restorer too. So this painting was very degraded at the beginning, and the first treatment was the consolidation of the flakes. So there was a flaking loss, crack layers, for example here, and on this edge mainly. So we had to find a good adhesive which was compatible and not too invasive for the painting and stable too with aging. The second treatment was the cleaning. So we had to adapt the type of cleaning because, like I said before, there is different type of paints which are sensitive with different type of solvents. So we had to do some different cleaning, dry cleaning with distilled water, also with different type of solvents. The third treatment was the flattening, and it was the big challenge for this painting because, like I said, it's very sensitive, and we couldn't flat all the area at the same time. We had to process bit by bit, area by area, and combine humidity, heat, and pressure to flats. And this procedure permits us to have better control on what we was doing. Kif qed taraw dal-laboratorju mhux biss isir ir-restaw propja, imma miegħu irid isir ħafna riċerka, u riċerka mhux biss xjentifika, imma anki riċerka mill-lat storiku. Tantu veru li għamilna ħafna appuntamenti anki ma' nies li kienu jafu l-Victor Passmore biex inkunu nafu anki kif kien jaħdem. Ġifieri ir-restawr mhux kif jaħsbu n-nies li taqbad u tibda tirranġa l-pittura, imma jirrikjedi ħafna riċerka u ħafna studju warajh. Dak kien wieħed mill-laboratorji li nsibu f'dan il-bini. Meta nerġgħu niġu nżuru dan il-post, nidħlu fiktar laboratorji u naraw ix-xogħol li jsir hemmhekk. Hawnhekk isir diversi xogħol ta' restawr fuq affarijiet li ġejjin minn ġeneri differenti. Però dak kollu nerġgħu narawh meta nerġgħu nagħmlu żjara fiċ-ċentru tar-restawr ta' Bighi u x-xogħol li tagħmel Heritage Malta f'dan il-bini.